Timangi. Hey, ngiyabuya manje. Eish. Dumirang. Ashe. Mina Kuwe na mangi? Ripa. Kuwe na ripa. Yeah. Ubulela sika yo. Mina ngimZulu. Wena umZulu? Yeah, ngimZulu. Awuyithi Setswana? Sona ngadoba. Uyadoba. Yeah, mara sahlupa manje Setswana. Alright. Ripa ufuna? Mina ngifuni room ufuna room ya king ya orang. Akiri wena isiZulu wasidoba. Yeah, mina ngiyasaba. Mara naki Mtswana tota. Mtswana. Oh, so wena wayithi Setswana Setswana. Ngifuni room yaku like on your side and stay like here. All right. Yeah. Pila wena unyaka room yakudula. Yeah. Unyaka room yakudula. Yeah. So why wena ukari unyaka awwa. Wayithi king Mtswana, Mushona, MuZulu. Yeah. Ayina taba uri. Wena unyaka ufihla uri ukari Mtswana umwingi. Ayina taba uri utswazimu, utswakai. Room wayikiria ite. Dangu malume wayithi Sibula wayithi usika jiga uri ubulela sky. Even sishona wabona na mama waka kimshona, papa waka kim South Africa. So pila Setswana sela kiskria ko South Africa mara sishona lisona kiyazama kiyadoba wayithi. So wena ufuna unyaka room yakugara kusona sishona. Yeah. Pila kimshona. Umshona. Saka ndoda room yakugara. Unota room yakugara. Ite malume ite. Wakiria ite malume. Mara kibgaye. Mara wena wayithi king. Wabereka na? Yeah. Sebenza mathayira. Mathayira wabona. Ubereka kodi tairing. Yeah, kodi tairing. Yeah. Wachenja di. Yeah, akichenja kolo inyana mola. Yeah. So kiwe na boss or wabereka? Umubereka. Sebenzela lamanye ama boss. All right. Mina no boss. All right, I will click nyaka 500. Okay. And then mabone liwona utareka happy. Okay. No problem. Singene sibone room ya. Ikona la ngithi. Yeah, ikona la. Mara pila wayithi babamwe bari maZimbabwe sika trust abantu bale bakuswa akizi mara anaki nataba. Kauri uya Africa written. Ari ngene asingene brand. Wayikiri inataba rumshona royingi brand. Ngena malume. Sharp. Aywa mara malume.